konferenciju povodom početka 15. međunarodnog plivačkog mitinga 22. april. I ove godine očekuje nas pravi plivački spektakl, a kao što ste i navikli, sve će biti održano na gradskom olimpijskom bazenu predstojećeg vikenda. Biće ovo sjajna prilika za sve učesnike da pokažu svoj sportski duh i ostvare FINA A ili B normu za olimpijske igre. Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će ulaz na tribine biti otvoren tokom finala oba dana takmičenja. Finalne trke počinju u 17:30. Posebno vas pozivamo da nam se pridružite u subotu 27. aprila, kada će pre finala biti održan svečani defile i svečano otvaranje. Velika plivačka imena pristigla su i ove godine u Banja Luku, a među njima su predstavnici Ruske federacije. Neki od njih će vam se obratiti danas, dok ćete ostatak elite moći da vidite na licu mesta. Sa nama su danas ruski plivači Evgenija Čepunova, svetska rekorderka, višestruka šampionka Evrope i sveta, Klimen Kolesnikov, osvajač olimpijskih medalja i šestostruki šampion sveta u malom bazenu, kao i višestruki evropski šampion, te Andrej Minakov, olimpijac i ruski rekorder u disciplini 100 metara desnom stilom. Sergij Čepik, trener, Goran Grahovac, predsjednik Akademskog plivačkog kluba 22. april, Mario Đuran, zastupnik predsjednika Republike Srpske, Mirna Savić-Banjac, predstavnik grada Banja Luka. Prvo prepuštam reč našim plivačima, ja ću njima postavljati pitanja на русском, а потом ću prevoditi odgovore. Евгения, какие твои первые впечатления по приезду в Бanja Luku и какие твои ожидания от этого соревнования? Samo mikrofon. Češki, luče. Ja, možda bolje ide da zamijeni sam mjesta, možda jednostavnije. Or someone who speaks, you can rotate, so we don't have to move the mics all the time. Možda je lakše mikrofon, ne? Lakše. Ajde, ovako ću. Я очень рада приехать в Баню Луку. После тяжелой дороги, конечно, очень тяжело поделиться впечатлениями, но бассейн, в принципе, нормальный, мы уже тренировались, и, конечно, я буду бороться на этих соревнованиях. Очень интересно посмотреть, как я выступлю после чемпионата России. Njoj je veoma drago što je došla u Banja Luku posle dugog puta i napornog. Teško je da se još uvek podeli utiscima, ali sada su pozitivni. Ona će se naravno boriti na takmičenju i bit će zanimljivo da vidi kako će proći posle nedavno održanog prvenstva Rusije. Спасибо большое. Sada će nam se obratiti Klimen Kolesnikov. Klimen, тоже самый вопрос для тебя. Какие впечатления по приезду в Баню Луку? Рад оказаться где-то вне России. За 2 года, что мы соревнуемся внутри страны. Вот. Все пока нравится, все классно. Бассейн хороший, привычный для всех зарубежных соревнований. Надеюсь, что все пройдет хорошо, будет приятное впечатление, как для нас, так и для тех, кто будет смотреть соревнования. Njemu je veoma drago što je došao u Banja Luku i ovo je posle 2 godine takmičenja samo unutar države Rusije, ovo je prvo takmičenje van i zadovoljan je veoma bazenom. On je, kako je sam rekao, za inostrana takmičenja nešto očekivano i nada se da će dobro da nastupi na ovom takmičenju. И еще хотела спросить, ты доволен своей физической подготовкой на этот момент? Посмотрим на соревнования. Пока что надеюсь, что все будет хорошо. Так же, как и неделю назад на чемпионате России у нас. Na pitanje da li je zadovoljan svojom trenutnom formom, on je rekao da će videti na takmičenju, ali da se nada da će sve proći kako treba, kao što je bilo pre nedelju dana na prvenstvu Rusije. Tu je takođe i Andrej Minakov. Možeš da postaviš pitanje da kažeš da gledaju oni u kameru, da ne odgovaraju tebi nego nam. Da, просто смотрите камеру во время ответа, не на... Хорошо. В камеру смотри, когда отвечаешь. Точно такой же вопрос, правильно понимаю? Да, какие твои ожидания от этого старта и как тебе впечатления?
Ну, что хочется сказать, буквально неделю назад у нас закончился наш национальный чемпионат, поэтому уверен, что все ребята, которые присутствуют здесь в хорошей, оптимальной форме, в таком же прекрасном настроении, поскольку мы все-таки, как правильно уже выразился Климент, первый раз за 2 года выехали в сборную России, за что, конечно, организаторам, местной публике и всем хочется сказать огромное спасибо. On takođe radi da je došao ovde na ovaj miting i očekuje da će sve proći kako treba. Oni su imali to prvenstvo Rusije pre nedelju dana i on želi da izrazi veliku zahvalnost što su domaćini ugostili tim Ruske federacije na ovom takmičenju posle velike duge pauze koju su oni imali. Spasibo. I еще takođe pitanje treneru Sergeju Čepliku. Вы считаете, что ваши хлопцы готовы к этому старту и что они готовы на все вызовы, которые их ожидают? Ну вот, во-первых, я хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне. Мы просто в хорошем шоке находимся от самого приема. И у нас такое впечатление, что нас здесь любят больше, чем дома. Ну, это... Дорога была очень длинная, но прошла она очень быстро для нас. Мы действительно очень благодарны и очень рады этому. Что касается готовности спортсменов, то... Сейчас переведут. On je veoma zahvalan domaćinu što su ih oni primili. Oni su u takvom pozitivnom šoku od prijema ovde i oni žele da izraze zaista veliku zahvalnost. Kažu da je put bio težak, dugačak, ali da je njima prošlo prilično lako, nema nekih posledica. Что касается готовности спортсменов к этим стартам, он для нас был несколько неожиданен этот старт, мы о нем узнали только в конце марта. Što se tiče starta plivača, on je za njih, to jest ovo je bilo pomalo neočekivano, jer oni su saznali da će nastupati ovde tek na kraju marta. Но поскольку у нас сезон длинный, до сентября месяца, в этом году он продлился практически на месяц-полтора. И этот старт нам очень полезен. И мало того, спортсмен, он должен быть всегда готов, особенно если у него длинный сезон. На разных этапах показывают разные результаты, но тем не менее мы все стремимся к лучшему. Njih će ovo biti jedna dugačka sezona, ona će trajati malo duže nego inače do septembra meseca, ali on smatra da svaki plivač mora biti spreman u svakom trenutku i prosto da u određeno vreme će pokazati određene rezultate, tako da se nadam. И я надеюсь, те спортсмены, которые не смогли реализовать свою подготовку к чемпионату России, возможно, была подводка где-то неправильно сделана. На этом старте они должны улучшить свои результаты, и реализация должна произойти вот именно в том ключе, в котором надо, в котором думал тренер. I on smatra da i nada se da plivači koji nisu uspeli da postignu svoj maksimum na tom nedavno održanom prvenstvu Rusije, da će sada uspeti, usled bilo kakvih situacija koje su mogli desiti, on smatra da će sada pokazati još bolji rezultat i da će odraditi sve ono što su treneri očekivali od njih štaba. Sa nama je prvi čovek plivačkog kluba 22. april, Goran Grahovac. Goran, koliko vama znači što su pristigla ovako jaka imena na miting i da li je sve spremno za početak? Dobro, same pripreme su krenule prije 6 meseci. Velike imena su s nama. Meni je drago što su došli plivači iz Rusije iz razloga što upravo Minakov je rekao da nisu im nastupili 2 godine nigdje. Mislim da i Evropa i svijet žali za ovakvim plivačima i nisu ih vidjeli u njihovom pravom izdanju. Otvorilo se takva mogućnost da mi možemo da budemo njima domaćini usled svih tih problema koje mi imamo zbog toga, ali nema veze, idemo dalje. Mi guramo nešto, našu priču, ovo je sportska priča i nema nikakve veze sa onim stvarima koje nama prezentuju, tako da meni je jako drago
da su oni tu s nama i da ćemo moći da ih gledamo uživo. Ja pozivam građane da dođu na bazen subota i nedelja, 17:30, direktan je prenos, oni za one koji ne mogu da dođu i da uživaju u ovome spektaklu. Hvala na odgovoru, a još jedno pitanje, koliko je teško organizovati ovakav miting i podizati lestvicu svake godine na sve viši nivo? Pa ove godine imamo veliku pomoć od kabineta predsjednika Republike, to je i njegov izaslanik. Bez te pomoći mi ne bi mogli da izguramo ovo sve, tako da ljestvica se svakako pomjera. Mi svake godine napredujemo u smislu organizacije, tako da i u sljedećoj godini isto očekujem nakon ovoga što ljudi u svijetu budu vidjeli, jer mi smo sada trenutno, mislim, najposjećeniji sajt i klub koji prati događaje upravo zbog ruske reprezentacije i svi nas gledaju s nestrpljenjem i hoće da slikaju da bi mogli da nas prezentuju, da li u negativnom ili pozitivnom smislu, ali svaka reklama je nama jako dobra, tako da ja se radujem sutrašnjem danu. Hvala, Gorane. Sa nama je izaslanik predsjednika Republike Srpske, gospodin